Kulumakli siya lesil litakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Nakikude chakli Jesus chirulitsul na ole plitenamit keta kengre. Toho nakun likwing ksap leprish kikula krikin. Kishkwi rip chiru utkistere. Kagwa witakwa truk dinakitasi. Li Jesus kishche liruk utkische. Kwastat kirak. Utsa pat ki el lisak lep chirish utkik irak. Li Jesus kishchere. Il maniach echayain. Ajuban ut agib chirulaktik ut kela mayech li chakrabain pilch panach Moises renach chochok chirwe. Ratin likakwa bijak syakus tanarue pokana sekira utsis taulis kolvale Ikinara Matias tiukwa bersir kasih na balikyak lakwanan kakwa Jesus Ikinara Matias tiukwa bersir kasih na balikyak lakwanan kakwa Jesus Makasya kirita Lesate Rodrigo Saling sekarang ini Kuangin saling kagil Ingin aku Matias Tukwa bersir kasir na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Ingin aku Matias Tukwa bersir kasir na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Chua kita sita syak sirupa makhelal ret patau lisain kwang Ikinara Matias Tukwa bersir kasih na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Ikinara Matias Tukwa bersir kasih na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Waktu saling yakin Makalikat sulman Maka kwila Lot kacakan kwila Ikinara Matias Tukwa bersir kasih na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Ikinara Matias Tukwa bersir kasih na baliknya Lakwanan kakwa Jesus Tanto syakwe Jesus tahon aku arah Tonak la acara eblik ya kunshil kutang